TV mbashishikariza gukora subscribe, ndabasabye rwose ndabinginze abantu bareba ino video mu nkore subscribe. Rero aha ndi kuberekana Nyabugogo ngira ngo mbereke ishusho yaho mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Harimo abantu baba mu mahanga batabaza ukuntu igihugu kimeze, aho babaga, aho bacaga. Ngewe najya mbereka ku bantu bari bazi Nyabugogo mbere ya jenoside yakorewe abatutsi 1994 ubu ngubu 2026 hifashe. Ndahamya ko mwese muri ino video suku hari hameze. Unyomoza ko ari uku hari hameze. Kare. Rero mbashishikaza gusura igihugu cyanyu mukaza kureba ukuntu igihugu kiyubatse, igihugu kiyobowe na Perezida Paul Kagame ukuntu ubu ngubu yacyubatse kabisa. Rero ari ibihuha mufite tu Rwanda rusa nabi, rumeze nabi, rugira gute, yuhageze bikini akareka ayo makuru muze mwege mugira ute muze muyarebe, uhari muri kuri tere muyirebere. Igihugu kimeze neza, gisa neza, iyo ufite amafaranga uraza ugashoramo kabisa, ugashora imari zawe zikamera neza. Aha naho bita ku muteremuko, aha ni ku muteremuko aho mwari muzi kera. Aha hejuru ni jari yo hejuru, aha ngaha ndakeka suku hari hameze, ara ni jari hejuru mu Gasyatiyo murahareba. Ni kaburebero mu gihugu cyanyu, bishishikariza n'abandi batakizi kuza kugisura, mubabwira ibyiza byaho. Nzabereka n'ahandi mutari muzi, mumbwira ahubwo mushaka muko nzabereka muri video. Karibu.